Bu. Nggih. Mas kula itu nuweni. Nggih. Udah matur mriki. Kok umat, Bu? Ya wis Kadang ngoten. nggih. Asline puasa deh biasane. Lah, niku ngoten pun pertemuan kali biasane. Kopos jane ta nggih? Nggih. Pak, yen sewu lho, Pak. Nggih, sami-sami. Nggih. Pedhe dimbarke rumen ning mriki kan tesih anget. Oh nggih, jenengan langsung Nggih. ngoten. Nggih. Iki ngoten. Tesih anget lah mangke nek pun ajeng dipun dahar nembe Mesti niku. nggih nembe dimasukke teng rice cooker napa teng anu. Pak. Ngeten ngoten nggih, Pak. Nggih. Rasane kok benten kados biasanipun. Nggih, kedap mawon nonton dalu. Nggih. Nggih pun anget ngoten. Mangke nek kedangun kemringet. Nggih, kados Nggih. banyu ngoten Lah, Pak nggih. pinggire niku. Kecuali nek dikukus benten melih. Ah nggih bener. Nek niku wis ra dikesot cara niku. Bulan Ramadan buka jam 1 Bu nggih. Jam 1 ini ibunya perempatan Maguan. Monggo langsung saja. Satu tangkep 3.000. Berarti satunya 1.500. Tapi jam 4 kalau bulan Ramadan udah habis bolo. Nek pesen ini ibunya belum bisa dihubungi. Malah bingung kok malah. Langsung ke lokasi aja. Pas. Pokoknya ancer-ancere lampu merah Maguan, klinik Citra Mulia. Langsung aja di sini atau depan Masjid Baitul Ghafur. Tuh, Maguan langsung aja. Dekat Teman Blora. Tuh, kawasan depan klinik utama Citra Mulia. Nek rasane nggak bisa mengalahkan Rabi sak mbloroi. Ra percaya, rasakno dewi.